Na andiki banteto ni bagwatanirite na mwandiki onteto Brenda Kubai kono gukeng'ina muchiari nyuma ya gukwira mutinone jwa barabara ntere cia turu akira ng'ondu ne are bagwetete mamija mwekururari na inya ya kumba na mantone mwanya mwanya mearie gwati mbaru ni MCA Morris Ntarangwi riboti dhuraniri ni Duncan Mwathi. Wibu wa tinda ntere cia turu wondi ya Ng'ondu gicigo mbunge kia Gembe Central hana siasa thomi mawakiri hatangazaji kuma tumeme mwanya mwanya batinda kuborera na familia ya Kubai kiri rugendo rwa muthia mami wa wakili Elias na mutangazaji Brenda Kubai arabakathite mami uyu tamuruti wira na muntu erutanirie muno inya nyuma ya mukuru wake kumutiga mwankani wa 2006 ne rutaniri na kuthomithia na bake na batuika bari nae weta ntere ino cia turu ario wakili Elias na mutangazaji Brenda. And she concerned me daily upkeep uko Nairobi na maisha ilikuwa ngumu sana na mambo mingi sana ametufunza. Pia amenifunza ile mambo ya kuwa consistent. Yeye hakuna siku moja angeamuka saa 4. Mom, you were our first teacher, our greatest supporter, our strongest defender. When Dad passed in 2006, okorwa muntu tie muntu muthuku na kina muntu muthuku na buja. MCA wa Ng'ondu Morris Ntarangwi no atongoria bara bokinyite ntere ino na mwana na siasa bangi bagituma pole cia wale mubunge wa cigo mbunge kia Gembe Central ndani kili na bangi kathumba okendete pole ciakwa cia family yakwa cia antu abo nde tungerete bakira Ng'ondu wand ndene ya musiyono ntubotiwa ni mami Osbora na nkwire bwana Elias batu twekirinde ora tuyira arware tuyite komboleza na baubwe kuretera mbia igathira na kuretera ngwe gari wa mbia lakini Biblia Bible ya murikana cia kwina Murungu chogendete pole sema Mheshimiwa James Mutia orani former chief of staff thirikari na munya na orogoromba kurasya muyumbe wa Gembe Central 2027 tu mami enu wanenya Murungu aboinya aboreria korosieni kumeka itaka umuka hapo ina kothai Yesu. Mawakili nkutho na barani ya choreba wakili Elias na tangazaji barani ya choreba Brenda urai mutangazaji mwenzao inyambo ibo kinyete kuborera ndeni ya njeno araba ugite bakathi na mbere kwigo bakirugama na njeno utigire kuthina mbere kwigwe kirugama ingo bokona ya trokumage family sana but ibo kwendekana ukorotianirie musore oku kwera musore akirira rirano Duncan Mwathi, Weru TV, Weru FM ndipo tagire Gembe Central. Poleni sana. Yeto leo kombe twendi ni gatubu bitanguke na TV ya Weru TV na Weru FM. Nkiripotera Weru TV kuma ntere cia turu gicigo mbunge kia Gembe Central mbita wa Duncan Mwathi.